Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini babus shalah alal mayyit. Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwanina nabiyina wa ursalin wa ali kullin wa sahbi kullin ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin, khususan ila muallifatil kitab wa syarrahi hadzal kitab wa masyaihim wa masyaihim wa jumhurul muhaddisin wa huffaz demi abaina wa abaina ummatina ummatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati utawi iki kubab nerangaken salat alal mayyiti ing atase mayit. Wa tasyi'ihi lan ngiringi mayit. Wa tasyi'ihi lan ngiringi mayit. Wa huduri dafnihi lan hadir mendem mayit, hadir mendem mayit. Wa qarahati ittiba'in nisa'i lan nerangaken kemakruhane anu te pira-pira wong wadon al janaiza ing pira-pira jenazah. Waqat sabaqalan teman-teman wis dingin apa fadlut tasyi'i keutamaane ngiringi mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong sahida kang nyekseni sapa man al janazata ing jenazah hatta yusalla sehingga den salati apa alaiha ing atase jenazah falahu mongko iku kaduwe man qiratun utawi sak qirat pahala piwales ganjaran sak qirat. Waman lan utawa wong sahidah kang nyekseni sapa man ha ing jenazah hatta tudfana sehingga den pendem sawaman falahu mongko iku kaduwe man qiratani utawi pahala rong qirat. Kila den ucapaken wa malan iku apa al qiratani utawi rong qirat. Ditanyakan kepada Rasulullah, dua qirat itu apa sih Rasulullah? Kok istilah yang enggak pernah kami dengar? Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlul jabalaini iku padane gunung loro al azimaini kang agung karone. Muttafaqun alaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari keterangan hadis ya, man sahidal janazah hatta yusalla alaiha, maka dapat satu qirat pahala. Dohir hadis, maka sampean kalau pengen dapat satu qirat pahala, maka sampean hadir mulai meninggalnya si mayit sampai disolati. Beni dia tengah telat moro-moro salat secara dohir. Syekh Ibnu Hajar dawuh ya di Fathul Bari bahasanya
Ada ulama namanya Al-Muhib At-Tabari, kata beliau, walladzi yadhhar li annal qirat yahsul aidan liman shalla faqat. Juga menurut beliau bahasanya bagi yang sholat saja, datang langsung sholat, betul itu langsung sholat, maka juga dapat 1 qirat. Kalau jenazahnya banyak, dapat 1 qirat saja apa sehitungan mayit? Kata ulama, wa tata'addadu qaraitur sholati bi ta'addidil janazah. Qirat akan bertambah bilangannya dengan bertambahnya jenazah. Kemudian waman syahidaha hatta tudfanu, hatta tudfana. Kalau sampean datang mulai meninggal sampai di dikubur, maka dapat 1 qirat. Artinya tudfan itu sampai selesainya pemakaman. Enggak pokok dipendem durung mari sampean mulai. Kita mari lemone. Wa anhu lan saking Abi Hurairah anna Rasulullah SAW sedune Rasulullah iku qala dawuh sapa Rasulullah SAW, man utai sawane wong ittaba'a kang anut sapa man janazata muslimin ing jenazah wong muslim imanan krana iman wa ihtisaban lan ngarepaken pahala akhirat wa kana lan ono wa kana lan ono sapa man iku ma'ahu ing dalam sertane jenazah muslim hatta yusalla sehingga den salati sapa alaiha ing atase jenazah wa kana lan ono sapa man iku ma'ahu ing dalam sertane muslim dia wa hatta yusalla sehingga den salati apa alaiha ing atase jenazah wa yufraga lan den mareake apa min dafniha saking nguburaken jenazah, walaupun dia ndak ikut nguburkan ya, cuma hadir tok nyengok. Barang siapa yang ngikuti jenazah memang karena sebuah keimanan dalam hati, ay tasdiqom bil wad'il alwarid fihi, dia meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam masalah ini. Wa ihtisaban memang mengharap pahala Allah, bukan nampang. Polana sama teh tetanggena pas anan radin datang kan nampang di sini. Ya tak hararatin, ternyata anan genteng saya bini bing jerebing datang ibadah. Wa kana ma'ahu, jadi dia mendampingi si yang ahli warisnya ma'ahu itu. Apa kan gunanya sampean datang itu benih karo matade nase juga. Benih supaya yang keluarganya itu terhibur atau merasa tenang, ada banyak jamaah yang ikut. Kan mun sekoni melas keluarga. Iya, melas aku. Jenak itu senang. Selesai. Fa innahu
Mongko setuhune man iku yarji'u bali sawa man minal ajri saking pahala bikirat taini kelawan gawa rong kirat kullu kiratin utawi saben-saben sak kirat iku mithlu uhudin padane gunung Uhud waman lan utawi sawane wong salat kang salat sama man alaiha ing atase jenazah tumaraja nuli bali sama man qabla an tudfana ing dalam sedurunge yen to den kubur sapa jenazah fa innahu mongko setune man iku yarji'u bali sapa man bi qiratin kelawan gawa sak qirat rawahu Bukhari. Ya kalau cuma salat tok pas mulai sengkah jauh maka ya dapat satu. Wa an Ummi Atiyah an sange Ummi Atiyah radhiyallahu anha wala dawu sapa Ummi Atiyah nuhina den larang sapa kita an ittibail janaizi saking nganuti pira-pira jenazah walam yu'zam lan ora den kukuhake apa nahi itu ya, apa nahi itu nuhina apa alaina ing atase kita mutawakkan alaih wa maknahu lan utai maknane walam yusaddad lan ora den bangetake apa finnahi ing dalam larangan kama yusaddad kaya yen to den nemen-nemeni apa fil muharramati ing dalam pira-pira perkara kang den haramaken. Itu menunjukkan bahwasannya larangannya adalah larangan makruh saja. Perempuan ikut. Sebenarnya enggak usah ikut. Melamare dikubur dia ikut enggak apa-apa. Apalagi sing ikut perempuannya masih cantik. Bukan hanya masuk larangan, itu bab lain. Penyebaran fitnah itu. Membuat fitnah. Kok sedang ngodet dan riyah. Bejana husuk ngantaraki apa? Jenazah malah ngerjelengaran. Dan pas kalau ngiringi mayit itu agak gejek kena. Ini biasa kan. Agak gejek, omong, gibah yang lain. Iya itu benar. Ada apa? Ulama kita itu mengeraskan lafaz la ilaha illallah ketika apa? Ketika ngering. Itu marebeen sibuk zikir. Dia maksudnya si ada la ilaha illallah sibuk dia omong. Kan tak bagus nih secara mayita. Kata Imam Al-Qurtubi, dhahiru siyakil hadis Ummi Atiyah, akhirnya runtutan hadis Ummi Atiyah anan nahi tanzih. Dia hanya nahi tanzih yaitu makruh. Wa bihi qala jumhur ahli ilmi. Dengan itu, dengan hukum itu ahli ilmi mengatakannya. Wa qala al-Muhib at-Tabari yahtamil ayyakuna al-murad bi qauliha wa lam yu'zam alaina ay kama yu'zam ala rijal bitarghibihim bihusul qirat wa nahwi dzalika. Maksudnya malah ini lebih anu nih ya. Malah tidak dianjurkan, bukan makruh, tidak dianjurkan saja. Artinya kalau sampai melakukan, kalau perempuan melakukan maka tidak dapat pahala yang didapat oleh laki-laki. Babu istihbabi taksiril musallina utawi iki kubab nerangaken kesunahane ngakehaken wong kang salat alal janazah ing atase jenazah wa ja'li sufufihim lan dadiaken pira-pira sope musallin salatatan iku salatatan telu fa aktsar luwe akeh sunnah untuk memperbanyak orang yang salat pada jenazah kemudian menjadikan sof-sofnya 3. Oh, gimana kalau ini yang terjadi sendiri?
Gimana kalau hudur saja? Yang beli jenazah ya. Dia datang kebenyali nari ya. Iya kan? Mau beli jenazah kalau joto, jo melolo. Yang bajang joto jo. Apa tak nolongin apa ngaleh kuburan, tak nolongin apa pokok joto jo kadang beli selebaran. Beli kalau kelambian aduh lah. Mudahirnya enggak mendapat pahala yang disebutkan Rasulullah. Enggak hadir menolong. Ya Allah alam. Kenapa harus sunnah memperbanyak? Ya karena itu akan membantu, lebih membantu kepada si mayit. Likaunihim sufa'a lil mayit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala dawu sapa Sayyidah Aisyah qala dawu Rasulullah SAW ma min mayyitin araona utawi siji mayit yusalli kang salat alaihi ing atase mayit apa ummatun jamaah minal muslimina saking bira-bira muslim yabluguna kang sampe apa ummah mi'atan ing 100 kullahum ya sekabehane ummah atau sekabehane mi'ah bisa. Kullahum ya sekabehane mi'ah. 100 genep. Yasfauna dungaken sapa atau gini. Bisa mi'atan kullahum atau gini. Kullahumnya jadi mubtada. Kullahum utawi saben-saben mi'ah atau ummah iku yasfauna dungaaken sapa mi'ah lahu maring si mayit kullahum sama ya, bisa aja ya, bisa mi'atan kullahum berarti menjadi taukidnya mi'ah. Bisa itu jadikan sampean mubtada. Kemudian yang selanjutnya adalah khobar. Kalau itu apa taukid maka siyasfaun jadi hal dari kullahum. Atau kalau mi'ah berarti, kalau ummah berarti jadi naat dari ummah. Nah nih kata beliau nih. Kata Syarih, kulluhum nih, lafadz kulluhum yahtamil ayyakuna mubtada wa khabaruhu yasfauna. Si kulluhum bisa kemungkinan dia mubtada dan khabarnya adalah yasfauna. Wa yahtamil ayyakuna ta'kidan ma'nawiyan li fa'ilnya blughun. Menjadi taukid dari fa'ilnya ya blughun. Oh fa'ilnya bukan ke ummah ya, terlalu jauh. Bagus melacaknya. Illa sufi'u kecopo dan terima syafaate sapa ya ummah tadi fihi ing dalem mayit dan tos mat saya abu aja apa apakah ini ada pertanyaan ini, apakah penyebutan Rasulullah SAW mi'ah itu menunjukkan apa dilalahnya itu memang adatnya atau yang dimaksud Rasulullah SAW kasrahnya, bilangannya ya harus 100 baru diterima semua, apakah cuma yang dimaksud Rasulullah bilangan dia itu apa ya, ungkapan banyak, tidak harus 100 berarti, mau banyak ya dekat-dekat 100 lah. Ada kemungkinan dua, karena sering tuh banyak yang untuk menunjukkan kasrah pakai adat, pakai langsung menyebutkan bilangan, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah kasrah banyaknya. Seneser saya karo sebejeng karo dusop
nak ada pak du bolo. Si 100 melarat dia nak ya. Melarat. Masjid tu dia pak 100, saya dalam tok. Lebih ya. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Abbas sami tu ngurungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ora ana utawi wong lanang muslimin ka muslim yamutu kang mati sapa rajul fayaqumu nuli ngadeg ala janazatihi ing atase jenazah rajul sapa arbauna 40 apane rajulan wong lanangi apane rajulan wong lanangi la yusyrikuna kang ora nyekutuaken sapa arbaun la yusyrikuna kang ora nyekutuaken sapa arbaun billahi lan Allah sayan ing suwi-wiji illa saffa'ahumullahu fihim. Nah, ini hadis ini menunjukkan ini illa saffa'ahum kejaba nerima syafaate hum ing arbaun sapa Allah insyaallah fihi ing dalem rajul rawahu Muslim. Nah, hadis ini jadi apa bukti bahwasannya adat yang disebutkan Rasulullah SAW tadi itu cuma dilalah alal kasroh saja, pokok binyak, tak harus patokan 100. Ternyata di hadis ini Rasulullah menyebutkan 40, berarti 40 itu sudah dikatakan banyak. Ini kata beliau gini, sari nih. Wala muhalafata baina hadzal khabar wa ma qablahu, tidak ada perselisihan antara hadis ini dan hadis yang sebelumnya. Li anna mafhumal adadi, karena mafhum dari adat bilangan tertentu ghairu hujjatin, bukan menjadi hujjah alal sahih, menurut qaul sahih. Jadi kalau hanya angka-angka tidak menjadikan hujjah, tapi itu menunjukkan kasrat. Fa innallaha ahbarahu bima jaa fi man shalla alaihi ma'ah tsumma zadal fadl minallah bi usuli mithla dzalika fi man shalla alaihi arba'una fa akhbara bihi wallahu a'lam. Wa an Marsad bin Abdullah al-Yazani bifatkil tahtiyah ya za ba'daha nun ayat ya zan qala dawu sapa marsad bifatil mi musallasah sukun ra baina akhir marsad. Qala dawu sapa marsad kana ono sapa Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla ing dalam nalikane salat sapa Malik alal janazah ing atas jenazah fa taqalla bitadislam biba ai idza ra'ahum qalilan fataqalla nuli ningali sapa Malik bin Hubairah annasa ningali siti ya fatakalla nuli ningali siti sapa Malik bin Hubairah annasa ing manungsa alaiha ing atas jenazah. Laf makna taqalla menurut syari adalah ai idza ra'ahum qalilin. Makna taqalla ai idza ra'ahum qalilin maknanya. Jazaahum mongko bagi sapa Malik hum ing nas alaiha ing atas jenazah salata ajzain ing telu pira-pira bagian. Kalau sedikit kiranya enggak begitu banyak, bagi 3 bagian, 3 shaf. Tsumma qala nuli ngucap sapa Malik bin Hubairah
Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi wong sholakan salat sapa man alaihi ing atase man utawi wong sholakan salat alaihi ing atase man ya. Alaihi ing atase man sapa salatatu sufufin telu pira-pira saf faqat aujab mongko teman-teman mewajibaken ai wajib lahu janab mongko teman-teman mewajibaken sapa man mongko temen wajib sapa man fa'aujaba mongko wajib sapa man ing jannah gitu ya. Fa'aujaba mongko wajib mongko man sapa man ing jannah. Aujaba lahu wajib. Itu anunya ya, sunnahnya ya. Jadi kadang orang yang bilang telesop. Ini dasarnya. Dasarnya itu dawuhnya Rasulullah SAW, dawuh man shalla alaihi thalathatu sufuf faqad aujab, maka dia wajib baginya surga. Babu mah utawi iki kubab nerangaken perkara yukra kang den ucapaken fi salatil janazati ing dalam salat jenazah. Apa saja bacaan pada salat jenazah. Yukabbiru takbir sapa wong arba'at takbiratin kelawan papat pira-pira takbiran yata'awadu nyun maca ta'awud ya. Yata'awadu maca ta'awud sapa wong ba'dal ula ing dalem sause takbir pertama tumaya yaqra'u nuli maca sapa wong Fatihatul kitab ing surat Fatihatul kitab Fatihah tumma yukabbiru nuli takbir sapa wong asanya lawan kang kaping loro tumma yusalli nulis maca selawat sapa wong alan nabi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu nuli ngucap sapa wong Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal afdal ayutimahu wal afdalan utawi luweh utama iku ayutimahu yen to nyempurnaaken sapa wong hu ing selawat tadi biqaulihi kelawan dawune wong kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim ila qaulihi tuma kamaring dawune wong innaka Hamidum Majid selawat Ibrahimiyah. Wala yaf'alu lan orang nglakoni ma ing perkara yaf'alu kang nglakoni hu ing ma sapa kasirun akeh minal awam saking pira-pira wong awam min qiraatihim saking wacane awam innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi al ayah fa innahu qur'an sedune kelakuan iku latasihu ora sa apa salate wong idak tasara ing dalam nalikane ngeringkes sawa wong alaihi ing atase ayat tadi qiraat tadi. Jangan baca ayat ini karena yang diwajibkan adalah selawatnya. Summa yukabbiru nuli takbir sapa wong asalisata kelawan kaping 3 wa yad'ulan dungo sapa wong lil mayyiti maring mayit walil muslimin lan pira-pira muslim bima kelawan perkara sanad kuru kang bakal nyebutaken sapa kita hu ing ma minal ahadisi bayane pira-pira hadis insya Allah mun karep sapa Allah taala tsumma yukabbiru nuli takbir sapa wong arabiata kelawan kampe papat wayat ulang donga sapa wong wa min ahsanilan iku setengah saking luwih bagus-bagusnya donga utawi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu Allahumma do Allah la tahrimna ojo ngaramakan atau nyegah sapa panjenengan na ing kita ajrahu ing pahalane tadi pahalane tasyi' itu ya
ikut jenazah itu. Salat sembarang paling. Wala taftinnalan ojo aweh coba sapa panjenengan ing kita. Wala taftinnalan ojo aweh coba sapa panjenengan ing kita. Bak tahu ing dalem sause mayit. Waghfir lan muga ngapura sapa panjenengan lana ori kita. Walahulan maring mayit. Wal muhtaru utawi wal muhtaru utawi kaul kang den pilih anaus iku anaus tune wong iku yutawilu ndawaken sawa wong addu'a ing donga firabiati ing dalam takbir kang nomor 4 khilafama ing kelawan ya khilafama kelawan nulayani perkara ya taduhu kang gawe adat hu ing ma sapa aksarun nas luwe akeh-akene menungso di hadisi Ibni Abi Aufa karena hadisi Ibni Abi Aufa alladzi kang sanad kuruhu bakal nyebutaken sapa kita hu ing hadis insyaallah mun karep sapa Allah taala. Ini lengkap ya, tuntunan salat jenazah lengkap. Sunahnya yang salat jenazah itu disyariatkan untuk siapa? Orang lelaki. Lek wong wedok salat jenazah. Winan enggak sah ya? Karena enggak disyariatkan perempuan. Wa amal adiyah lan anapun utawi pira-pira donga al ma'thuratu kang den riwayataken ba'da takbirati ing dalam sause takbir ats-tsalitsati kang nomor 3 paminha mongko iku setengah saking adiyah an Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala tau sapa Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu salat sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ing atas jenazah fahafidtu mongko apal sapa ingsun min du'ahi sanging dungane Rasulullah wa huwa hale utawi dungo wa hale utawi Rasulullah iku yaqulu dawuh sapa Rasulullah SAW. Ini langsung hafal gitu ya beliau ini hafal dari Rasulullah doanya. Allahumma do Allah ighfir muga ngapura sapa panjenengan lahu maring mayit warhamhu lan muga paring rahmat sapa panjenengan hu ing mayit wa afihi lan muga ngapura sapa panjenengan hu ing mayit. Maksudnya wa afihi itu ai minal mu'diyat fil qabri. Afi itu kan maknanya sebenarnya ya. Semoga sembuh gitu ya. Semoga sehat gitu. Lah, ini ya apa wong semate? Cila mate deh. Kata Sare, Ibu Sare min mu'diyati. Semoga terjauhkan itu dari perkara yang menyakitinya nanti di kubur. Fitnah kubur, maksudnya adab kubur, kemudian
pertanyaan malah malaikat. Wa'fulan muga ngapura sapa panjenengan anhu sangking mayit wa akrib lan muga mulyaaken wa akrim lan muga mulyaaken sapa panjenengan nuzulahu ing suguhane mayit ma yuhayyi'u lid-daif minat ta'am wa wasi' lan muga-muga jembaraken sapa panjenengan madkhalahu ing panggon mlebune mayit wa wagsilhu lan muga ngadosi sapa panjenengan hu ing mayit bil ma'i kelan banyu wa saljilan es wal bardilan udan kang adem wal bardilan udan kang adem wanakilan muka bersihakan sapa panjenengan hu ing mayit mil khotoya bayane sange pira-pira dosa kama isi kama nakaita kaya yen to bersihake sapa panjenengan at-tauba ing klambi al-abyad kang putih minad danasi sanging kotoran wabdilhu lan muga ganteni sapa panjenengan hu ing mayit daron ing omah khairan kang luwih bagus mindari saking omane mayit wa ahlan lan keluarga khairan kang luwih bagus min ahli saking keluargane si mayit wa zaujan lan bojo khairan kang luwih bagus min zauji saking bojone si mayit. Neser nih. Bini nak semoga digantikan istri yang lebih baik daripada yang di dunia. Menla sedunia lagi ro. Kentaki saya beraben, di maksudnya. Gini, ada apa guys? Kan nanti suami istri itu kan dikumpulkan di surga ya. Ini pertanyaan, gimana kalau ada perempuan kawin 2 kali? Enggak, kalau digolek gini loh. Nah, talangkong si perempuan ini kawin, cerai, atau enggak cerai wes, mati, pas kawin lagi. Nanti kata ulama si perempuan ini akan dikumpul dengan suami yang sah ketika dia meninggal. Si terakhir. Terutama ya oleh bidadari tok. Dia guna ulama. Kalau laki-laki kan enggak ya. Yang bermasalahan yang perempuan ya. Atau gini ya, itu kan dibunuh ulama. Artinya apa ya? Hasil istihad ulama gimana? Ya mungkin akhir. Kalau seandainya bisa saja gini ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Si istri itu jadi 2. Jadi orang tak terima, si laki saya tinggal mati. Bu. Mereka lariin kok, demu deh, kan di sini. Ini kan ada bidadari itu. Loh, menurut ulama itu bidadari itu kalah cantiknya dengan istri sampean nanti. Iya. Baguan. Yang paling cantik itu ya perempuan-perempuan yang masuk Islam, masuk surga. Mun bidadari lebih cantik mat, lah ibuan saya bini remat, pinggir, tak maju mat. Titiratnya bidadari paling cantik. Nyantai aja, jangan takut tersaingi oleh bidadari.
Ah, ya menurut tak masalah, artinya tetap kompol. Cuma kalau ditinggal mati gimana? Si perempuan ini, perempuan. Wadhilulan muka manjingaken sawa panjenengan hu ing mayit al jannata ing swarga wa aidhu lan muka ngreksa sapa panjenengan hu ing mayit min adabil qabri saking adabi kubur wa min adabin nar lan saking adabin neraka hatta tamanna itu sehingga angen-angen sapa ingsun an aku na ing yen to ana sapa ingsun anak ya ingsun iku dalikal mayyita ing iku mayit melihat doa Rasulullah SAW yang sangat indah ini. Kata siapa nih? Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau ini mendengar Rasulullah ini kalau doa untuk jenazah ini doanya kayak gini. Melihat doa yang seindah ini, Abdurrahman bin Auf ini berharap saya yang jadi mayitnya. Mentau deh iya, engkau boleh ditisi mayit. Karena oleh doa Rasulullah SAW. Ya man doa pada, ya pada man, mon pada. Kayak orang yang harus tak pada. Doa pada, mana apalah doa ini. Kan orangnya tak pada. Rasulullah ibuan, kita kan tak pada. Jadi beliau bilang, seandainya saya mengharapkan bahwasanya yang mati saya aja waktu didoakan Rasulullah. Memang walaupun sahabat ini ama ya, banyak sih helapi sebenarnya. Beda setong cerita Rasulullah rek beri kelampi mapan. Kelampi Rasulullah kan coba, ya. Bisa setong orang sana neser dia akan baju. Setelah dia akan baju ya. Telak Rasulullah oleh kelampi anyar. Berorek sahabat datang, ya Rasulullah, kelampi kasak kebegulan apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kelampi kasak kebegulan apa Rasulullah? Dan semua sahabat tahu kalau Rasulullah diminta itu tidak mungkin menolak. Kalau ada pasti dikasih. Kedua, bahkan sampai gini ya. Mbok yo dipakaikan ke saya itu. Beli kalau minta apa? Disedengaki. Sahabat-sahabat lain nih lihatnya sini sudah. Coreng kurang ajar. Minta Rasulullah kelambi anyar segi buru bagi ke Rasulullah padahal Rasulullah aputoh karena kelambinya le coba. Mak kurang ajar. Pas mulai apa itu bisa sahabat keroyok. Bener tak mikir ya. Ben kan tahu Rasulullah kelambinya karo sitong. Ben kan tahu Rasulullah minta pasti bagi. Kenapa bener? Dia pernah tak abit tuh ya. Jadi kelampir sempen bisa apa? Kebe apa? Ewasetaki soro kebe kafan men sebuah ngomor. Bisa apa? Allahu Akbar. Udah hal pergi ya. Coba ingat. An Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa an Abi tapi arah apa mata ngalah sejuba baik ngalah sebapan kiburu sekalian pakai mat di Rasulullah kiburu sekali pakai langsung minta pleman Rasulullah muka aki kelampi iyalah buka kelampinya lintas ya orang An Abi Ibrahim ini masa mau tidak Jong? Siapa yang bagi? Kasih bisa. Bah, boleh dia maki bro.
Wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali wa nabi saking abae Abi Ashhali atau iya wa Abu Hulan utawi abae Abi Ashhali iku sahabiyun sahabi radhiyallahu anhum ane Nabi sallallahu alaihi wasallam setune kanjeng saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa kanjeng Nabi ala janazatin ing atase siji jenazah faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi Allahumma do Allah ighfir muga ngapura sapa panjenengan lihayyina maring wong urip kita wa mayyitina lan wong mati kita wasagirina lan wong cilik kita wa kabirina lan wong gedhe kita wa zakarina lan wong lanang kita wa unsana lan wong wadon kita wasahidina lan wong kang hadir kita wa ghaibina lan wong kang lunga kita Allahumma du Allah man utai sawane wong ahyaitana kang nguripaken sapa panjenengan hu ing man minna sangi kita fa ahyihi mongko nguripaken sapa panjenengan hu ing man alal islami ing atase Islam waman lan utawi sapane wong tawaffaitana mateni sapa panjenengan hu ing man minna sanging kita fatawaffana mongko mateni sapa fatawaffana mongko matenono sapa panjenengan hu ing man alal imani ing atase iman Allahumma do Allah la tahrimna ojo nyegah sapa panjenengan na ing kita ajrahu ing pahalane tajhizul mayyit tadi nganu mayyit tadi wala taftinna lan ojo nyoba sapa panjenengan na ing kita ba'dahu ing dalem sause mayyit rawahu Tirmidzi min riwayati Abi Hurairah wa ashali wa rawahu Abu Dawud min riwayati Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa qala dawuh sapa Al-Hakim hadisu Abi Hurairah utawi hadis Abi Hurairah iku sahihun sahih ala syarti Bukhari wa Muslim ing atase syarat Bukhari wa Muslim wa qala Tirmidzi wa qala dawuh sapa Tirmidzi wa qala dawuh sapa Al-Bukhari asahu riwayati hadal hadis utawi luwih sahih-sahih ne riwayat iki hadis iku riwayatu Ashali riwayate Ashali wa qala dawuh sapa Bukhari wa asahu sahihin wa asahu sayin lan utawi luwih sahih-sahine suwi-wiji fil babi ing dalam bab iku hadisu Auf bin Malik hadise sahabat Auf bin Malik kalpun pecang wallahu alam. Fatihah.